katamukan. Manalo na sana ngayon Pasko, abe-abe tayang pasalamatan, samban at kurya ni nga pong Ginoo, karing hanggang kalang mababyen na kaya katamu. Kabang panayan tamu at pagsadyan ni kaya katamu, Fiestang Coraldal 2023. Kay ba't di bilang banuang pangatok ng dari kaya katamu limpun, pasibayo talangin ng gampanan, ning tradisyon ang pong kapiesta ni kaya katamu bari. Anting pamiparangal kinwa na Virgen Maria, anting kaya katamu patulunan. Nga ng San Lucas, King Kapitulo 17, versikulo 28, mapalad la, ding makiramdam, king amano ning Ginoo, at tutupad karet. Ngayon panahon na iti, tuneping papayagan na nalating niyaya liwang selebrasyon king kaya katamong bisitas. Tuneping malawos na ing Fiestang Coraldal ang parangal kang Apo Maria. Dapat, mi ka pa magbayo, king kaya katamong Fiestang Coraldal ang magagawa karing may ngalabasan na banwa. Magawayang mas makabaldugan ang pang mas katanggap-tanggap king harapan ni Diyos. Makanyan man, tunay tamong mapalad, paulining adyang ating pandemya, mababalawas pamurin ing pamiyang pang tamong kapurian, kapamilatan ning pamanerak karing adwang banuang milawas ing kaya katamong bisita. Umpisan tayo po ing kaya katamong Fiestang Coraldal, king kapamilatan ning limbong pamanatad, king kubul ning kamadera, king Enero a 5 at mitikon tamo king bisitas alas 4:30 ning kayabakan. Mandatilayo ing festehadang imahen ng Apo Maria, karin king kamadero, at karin daw magayok ning karosa. Kalupa ning sadya, malyari tayang bisitahan king balening kamadera, Iapong Maria, Banmunye, Kagalang. Maganap ing sakripisyo ning banal a misa, anting pamuklat ning Fiestang Coraldal, king Enero a 5, king kaya katamong bisitas, king oras sa alas 6 ning bengi. Adwan mi karing sabla king magdala tamong panyo ang pong kandila. Ipakisabi mi pong mayop, king manatili na lamo karing pibale-bale, ding ating panamdaman o nanupaman. Kay bat ning banal na misa, maganap yo ing trastasyon ning original ng imahen Apo Maria, manibatan bisitas payituro king kubol ning kamadera. King kaurasan na iti, asahan tamo ing maragol at traffic kaniting selebrasyon. Inya ding manibatan king party ning San Luis, malyari lang lungub king Lopez Street, Santa Maria, Mexico. Painturo king Mabayabas Street, Santa Maria, Santa Ana. Malyari la namang lungub king Ape Street, Santa Maria, Mexico, payinturo king Dalang Castilla, Santa Maria, Balenbayo. Anyawaran mi po ing maragul na kooperasyon, lalo na king oras sa alas 7 ning kabengyan, ang gana king alas 9 ning kabengyan. Uling kaniting oras, magpainturo ya ing orihinal ng imahen Apong Maria king mabukid. Karas na ning orihinal a imahen king kamadera, maganap ing rito ning pamamuklat king Coraldal. At karin maganap mo rin ing pamiyang pangdang panalangin at pamamuge ding debotos kang Apong Maria. Maganap kanita ding rito ang pompami parangal kang Apong Maria, at tukiya ing limbun Coraldal king mabilog a baryo. At tukyanda rin kaya katamong tuntunan at dapat tukyan ding debotos at ding makipaglimbun. Nanuyawari ing Coraldal, o ba't manguraldal tamo? Ing Coraldal, may yanguyo king amanong Espanyol a kurar, muri na mong sabyan, mayul. Iting tradisyon may yung Pisaya king balening sasmon at inuli daring pipumpunan tamo kay king balenbay. Agpang king kautusan ning kaya katamong arsobispo, ing Coraldal metong yang sagradong selebrasyon ning Santa Iglesia Katolika. Uliniti, dapat mong makaayon la din kaya katamong musika, kimot o terak king tuntunan ning Santa Iglesia Katolika. Ban maging katanggap-tanggap king arapaning Diyos, ing abe-abe tamong kapasalamatan at kapuriyon. Inya naman, nung iti, metong yang pamiparangal kang Apong Maria, ban alapit na katamo king Diyos, sukat magawa iting Coraldal para king kaburian daring tao.
O reni po din kaya katamong tuntunan a dapat tukyan. Mumuna, kalupaning sadya, mahigpit mi babawal ing pamagkanto karing videoki o nano pamang sound system kabang daralan niyo iapong Mario karing kaya katamong pibale-bale. Kadwa, ding makainom at ding malasing, ede malyaring ibuat ingandas ng Apong Mario. Mapalyaring manatili na lamu karing karelang pibale-bale, ban aiwasan ning kagulwan, anting respeto at kagalangan kang Apong Maria. Katlo, tamo malyaring pulyo aliwang pulisak bukod king pamanyawis tamo king kaya katamong indur. Inya naman sa Birhen o Viva ing dapat tamong ikulisak. Kapat, makabawal yung mayayaliwang tugtog daring banda, lalo na ding modernong tugtugan. Ding tugtugan, makaayon langan para muking Diyos at alika ring tao. Inya, iwasan tamo kung mag-request o maghangad aliwang tugtugan, karing kaya katamong banda, kabang at guya king dalan ing limbun. Kuraldal metong yang dance step ning komunidad, inya dapat gawang pamikatagon para king terakan king dalan. Mo naman makaayon ing king iti panibatanen ning kagulwan daring tao. King saup daring kaya katamong manungkulan, uli ning iting selebrasyon metong yang maulagang pamikatagon king Santa Iglesia, apapanatilyan ing katahimikan kabang magaganap iti kabukas. Inya agkatan milangan ding kabaryo at ding hanggang debotos, king makyabe tamu, abe-abe mo niya kapuriyan at kapasalamatan king Apong Ginu. At tuki karing tuntunan, bang magilang katanggap-tanggap, arapaning Diyos. Magumpisaya ing Kuraldal king Balening Kamadera 2023 papunta king Mabukid, Mabiyabas, Maringin, Dalan Kastila, Dalan Nari, Paroba, Paralaya, Dalan Matulid, Sapang Putut at Payinturi king San Jose at pamagbalik king Kamadera. At king Enero asais kay Batning Kuraldal, maganap king limbon pamanatad king imahen ng Apong Maria karin king bisitas. At tukiyo ing sakripisyo ning banal na misa king alas 9:30 ning abak, anting pamupos king Kuraldal ngening banwang kasalukuyan. Pakikwa ng tamo pong maging makabaldugan, mapayapa at masaya ing kaya katamong pamiparangal kang Apong Maria. Inya naman, karing hanggang datang at magbisita, adwan mi po, ing tuki tamo karing tuntunan at protokol na kaya katamong ipatupad. Inya anyawaran ni po kaya kayungan, king iyabe tayo king kaya katamong panalangin, iting maulang sa rekrasyon. Ban magiyang ligtas at makabuluhan para kaya katamong. Ipanalangin tamo kang Apong Maria, king mitok ng nasanang puluyan ng COVID-19. King kaya katamong pamagsadya, tamo kakalingwan ing sasabyaning Ginong Jesus kaya katamo. Mapalad lo, ring makiramdam king amano ning Diyos at tutupad kareti. Inya, may kitikit tao po king kaya katamong Fiestang Kuraldal 2023. Viva la Reina ng Balanbayo! Viva Apong Maria!